And today we are going to do Bible Quiz Challenge. Requested by TGD, the sponsor. Ang mechanic sa game kay ang gustong mutubag, hapak ka ang ulo sa inyong mga tubangan. Example, na, hapak ka ang ulo and then answer the ang makauna og kaning hapak sa ulo kay na 5 seconds nga mo answer sa question. Okay. Let's start. Round 1. Fight. First question. In the story of the lost sheep, how many sheep were there all together? 99. Wrong. 100. Check. Number 2. What gifts did the wise man brings for Jesus? myrrh, frankincense, or gold. Check. Third question. Name the first man created by God. Pangag. Baspasam Check, check. Hindi mo man lang baspasam. Ay, kano ko gapak. Fourth question. What did the wise man follow to find Jesus? Pangag. Check. Lima. So fifth question. Last word in the Bible. Revelation. Check. Last word. Number 6 question. Spell this character in the Bible. Melchizedek. Sama na, oy! Kid. R. Wrong. Mian. Melchizedek. Melchizedek. Wrong. Ka. Asa balik ka? Melchizedek. 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 M-E-L-C-H-Y. Wrong. Unsa ko na wrong. Mga vovo. Ay, answer isulti. Melchizedek. Ay, ZD. Rocker man na. Kapamilir man ko. Seventh question. Oldest man in the Bible. Pangag. Very good. Very good. Little Zella. Number 8 question. Name the first 5 books in the Old Testament. Makmak. Genesis. Okay. Genesis, Deuteronomy, Exodus. Numbers, 5. Leviticus. Sakto sila. Odd point. Question. Kuwan po na slaki. Number of books in the Old Testament. Old Testament. Ken. 66 bitaw Old Testament. 66 oy Old Testament. Di man, dili ang nyo kay 46. Old og new. Ang old lang. 22. 66. Dili. 36. 39. Oh, guys. Wala na. 39. Wala na. Mga bubo. Mga bubo. Walagi. 39. Sign na nga dili na pwede mag-send this school teacher. Number 10 question. Who wants to kill... Ay, balik ba? So number 10 question. Who wants to kill Jesus during his birth? Judas. Ling, karawang kang Herod. Check si Lion. Check Lion. Question. What is the name of the town where Jesus was born? Ken. Oy!
Seven. Go na di ko. Galos pa nila sa bakbak ko. 13 nga question. Writer of the first 5 books in the Old Testament. Aray, oh! Ayan. Moses. Check. Ayan. It's up na si Number 14 question. How many chapters are there in the Bible? A. 1,189. B. 1,235. C. 1,356. D. 978. Pangag. Ya, katagam mo yun. Ang answer, 1,189 chapters. Last question. What was David's job before he became king? Shepherd. Uy, kanina ka una. Oh, no. Makita man. Ano na ko doon? Makita na sa Check. Judgment Score. time. Yeah, judgment game. Wala na? Score, oh. Kita pa. Di, ano ba? Magkuhan pa mi, toast pa mi. Labaw mi? May ano? Ajil kay pila yung score? 7. 7. Nga, Ki and Ayan. 3. Umakmak og second. May pwede. 3 amoy. Ayo. Pa. Oo pa. 2. Kung saan yung ano na trim mo? Katong kauwak. Imo nang i-video Kim. Okay lang po trial maganda. Okay, final judgment. Scoring. And the pildi is Sadet. Since napildi man si Kent ug si Makmak, ila nang buhaton ang consequence in which ilang kanon ni ang duha ka raw nga itlog. Good luck. Mga na ilang silot, Ano guys. ni silot guys? Sa kanang Mauni. binugo ba? Mga himasa og Bible. Gitayupan pa mo na pagbalak. Gi. Yara, doon na. Mana si Kent? Oo. Bawal yung Imnon dyan. Imnon at dun. tagoy sabi. Ano, damak mo? Oo. So, tamis kayo guys. Awan niya akong kauban no? Sponsored by Sponsor at GD. Sponsor. Dali na lang ikutok, guys. Hope na enjoy mo sa among video. We are open for suggestions. You may comment down below kung unsa among buhaton nga challenge next. And So, don't forget to like and subscribe to our channel! Subscribe!